kepada seluruh. Pertama-tama adalah beliau saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan beliau hadir di tengah-tengah kalian, karena beliau dari perjalanan ke perjalanan dan ini tidak disengaja keterlambatan ini, karena ini hanyalah semata-mata dari Allah yang menghendaki seperti ini, sehingga beliau sudah duduk di antara kita semuanya. Seperti inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala balagna wa iyyakum Ramadan. بلغنا الله وإياكم رمضان واجتهدنا من رمضان وأعاننا الله وإياكم على الصيام فيه إن شاء الله وعلى القيام. وبقي على الإنسان فقط أن يتفكر في قبول هل الله سبحانه وتعالى تقبل منه صيام رمضان؟ قال ما عليه رضي الله عنه وكرم الله وجهه ينبغي للعبد أن يكون مهتم بقبول العمل من العمل نفسه. الحمد لله ينبغي أن نهتم بالقبول من العمل نفسه. هل صومنا في رمضان وصلاتنا في رمضان مقبول وإلا لا؟ إذا كان مقبول فمعناه أن الجزاء هو الجنة. Dan alhamdulillah kita semuanya telah melewati yaitu bulan Ramadan, yang kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berqiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, dan kita melaksanakan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Semuanya sudah kita tunaikan, semuanya sudah kita laksanakan. Kemudian sekiranya sekarang ini apa yang harus kita pikirkan, yaitu bagaimana nasib kita setelah melewati bulan Ramadan tersebut. Bagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita memikirkan tentang terkabulnya amal ini lebih penting daripada kita memikirkan tentang amal itu sendiri. Karena amal kita kalau tidak diterima oleh Allah, maka tidak ada gunanya amal tersebut. Sehingga hendaknya kita terus berpikir, apakah amal kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Dan ini lebih penting daripada kita memikirkan bagaimana amal kita tersebut. بل والأولياء والصالحون أيضا. انتبهوا واعترفوا الكلام كل 5 دقائق موعظة لا يتكلمون خلف أجل يستمعون وأنا أنصحهم يتكلم. Dan perhatikan yang paling belakang, tolong dijaga jangan berbicara terlebih dahulu, karena belum berikan nasihatnya hanya 5 menit saja, dan ini sangatlah penting dalam waktu yang singkat tersebut. موعظة 10 دقائق وأنا الآن أرى المخدة والنور نحتاج الآن أنه يتشكل أمامنا من التعب. Dan kita dalam keadaan capek dan kita ingin segera tidur, dan kita sudah membayangkan bagaimana untuknya bantal, sehingga kita melihat wajahnya kalian adalah wajah-wajah yang capek karena menunggu kedatangan Habib. kedua, سيدنا الشيخ عمر بن خالد بن عبد الرحمن السقاف من أولياء الكبار. الشيخ عمر بن خالد بن عبد الرحمن السقاف كان له ذكر كثير، يقرأ القرآن كثير، ووالده سيد الشيخ السقاف كان من الأولياء، كان يقرأ 4 ختمات في النهار و4 ختمات في الليل من الأولياء والصالحين، و30 سنة ما ينام لا ليل ولا نهار من المجاهدة. هذا الشيخ عمر بن خالد كان يقول أنا أتمنى أن أعرف أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني تسبيحة واحدة. لو أنا أعلم أن الله تقبل مني تسبيحة واحدة لأكرمت أهل ترين بالبر واللحم أسبوع كامل مجاني gratis، لأنني علمت أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني تسبيحة واحدة. لكن الإنسان ما يستطيع ولا يعرف هل الله سبحانه وتعالى تقبل منه العمل ولا لا. لذلك ينبغي دائما الإنسان أن يكون في خوف وفي زيادة في اجتهاد، لا يقول ولا يكسل ولا يقول خلاص أنا خلصت رمضان خلصت عبادة أكيد مقبول، لا، يبقى دائما في خوف في زيادة، لأنه ربما لم يتقبل الله منه طاعة فيعمل طاعة أخرى وما يعمل طاعة أخرى ويزيد في الطاعات حتى تظهر عليه علامة القبول. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Umar Al-Mudhar bin Abdurrahman Asgar. Sayyidina Umar Al-Mudhar adalah seorang yang besar, seorang yang hebat, walinya Allah, kekasihnya Allah, seorang imam. Beliau adalah putra dari Al-Habib Abdurrahman Asgar.
Habib Abdurrahman Askan ini seorang wali Allah yang terkenal. Beliau punya wirid, punya amalan. Setiap siangnya menghatamkan Quran 4 kali khataman, dan setiap malamnya menghatamkan 4 kali khataman. Sehingga sehari semalam beliau menghatamkan 8 kali Al-Quran. Dan beliau bertahun-tahun tidak bisa tidur karena terngiang-ngiang terus teringat akan surga dan neraka, sehingga sulit bagi beliau untuk melakukan tidur. Untuk tidur tidak bisa beliau. Habib Umar bin Abdurrahman Asy-Syafii, Syomar Al-Mukhtar, bahwasanya beliau menyebutkan, seandainya saya tahu satu ucapan tasbih saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh akan saya muliakan satu penduduk Kota Tarim, seluruh penduduk Kota Tarim, dengan saya kasih mereka makanan pokok mereka yaitu gandum dan begitu pula daging. Satu kota akan saya jamu mereka semuanya dengan gandum dan daging. Kalau seandainya Allah berikan tahu kepada saya, satu kali ucapan tasbih saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaknya kita semuanya di antara khawatir dan takut apakah amal kita diterima oleh Allah, tidak seyogyanya, tidak sebaiknya kita beramal kemudian kita lepas begitu saja. Apakah diterima apa tidak? Tidak. Kita hendaknya terus memikirkan dan kita khawatir, kita takut, sehingga dengan ketakutan ini kita terus menambah ketaatan, karena kita tidak tahu apakah Allah menerima atau tidak amal yang kita lakukan tersebut. Masyaallah, al-qabul, amin. Amin. Semoga Allah menerima amal kita. Insyaallah. Wa kullana da'awna fi Ramadan. Hada yad'u yurid rizq. Insyaallah ya qabul bi du'a. Amin. Yad'u yurid insyaallah nikah. Allah ya'tiha qabul bi du'a. Hada yad'u yurid hifz al-Quran. Allah insyaallah ya'tihi qabul bi du'a. متى تظهر علامات القبول؟ كيف الإنسان يعلم أن هذا عمل مقبول؟ بعلامة واحدة فقط. علامة واحدة فقط إذا موجودة معناه أنه في قبول بدعاء وقبول صوم رمضان. Kita telah melalui yaitu bulan Ramadan. Kemarin di bulan Ramadan dari kita ada yang terus berdoa kepada Allah, terus merintih kepada Allah supaya rezekinya lancar. Ada yang kepingin semoga segera untuk menikah. Ada yang minta kepada Allah semoga menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kita terus berdoa di bulan Ramadan. Lalu apa tanda dari doa kita diterima oleh Allah? Apa tandanya puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Mereka para ulama menyebutkan tandanya cuma satu. هذه العلامة ذكرها الحبيب العالم العارف بالله ولي الكتب حبيب عبد الله بن عيدروس العلوي العيدروس الولي الكبير في حضرموت في تدين، الذي كان يحفظ القرآن، الذي يعني تسجل القرآن بلحمه ودمه، وكان يأتي جزء ونصف القرآن في نفس واحد، وكان يقوم الليل، وكان يقرأ القرآن في النوم، ويقرأ القرآن في اليقظة، ومجاهدة كثيرة ولي صالح. هذا الحبيب يقول علامة قبول صوم رمضان هو أن الإنسان بعد رمضان يستمر على الطاعة التي كان يعملها في رمضان، لا تنقص. إذا تنقص الطاعة معناه ما في قبول، إذا يستمر على الطاعة في قبول، بزيادة في قبول كبير. هذه علامة قبول صوم رمضان. الله يرزقنا إن شاء الله القبول. Amin. Tandanya cuma satu. Tanda satu ini disebutkan oleh seorang ulama besar, Imam Masjid Asbah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Aidrus Al-Aidrus. Beliau adalah seorang yang cinta dengan Al-Quran, yang beliau suka membaca Quran sampai Allah memberikan kelebihan kepada beliau. Beliau mampu membaca Al-Quran 1 juz setengah dengan 1 nafas. Dan di dalam tidurnya sering orang mendengar beliau membaca Al-Quran, sehingga beliau punya wirid khataman Al-Quran di waktu tidur dan di waktu selain tidur, yaitu ketika terjaga. Itu kebiasaan beliau. Beliau menyebutkan tanda ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah, tandanya cuma satu. Ketika Ramadan telah lepas dari kita keluar dari bulan Ramadan, dan ibadah itu terus kita lakukan, maka tandanya
Ramadan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ibadah itu terus bertambah, tandanya itu lebih baik daripada Ramadan. Tandanya ini adalah sangat diterima oleh Allah ibadah kita. Semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kurang, tandanya kemarin ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذه علامة سهلة ولا صعبة؟ Tanda ini sulit apa mudah? كل واحد يسأل نفسه. يسأل نفسه الآن تاريخ كم يوم؟ 11 شوال صح؟ Ini sulit atau mudah tergantung diri kita masing-masing. Tanya diri kita masing-masing. Sekarang tanggal berapa Syawal? 11 شوال صح؟ 11 Syawal. 11 يوم يمر من رمضان. الطاعة ينقص ولا كما رمضان ولا زيادة؟ Sekarang sudah 11 Syawal. Kira-kira ketaatan kalian, ibadah kalian dari bulan Ramadan semakin bertambah apa berkurang? إذا ينقص مشكلة كبيرة جدا. Kalau ternyata kurang, ini masalah besar bagi ما kita. شاء الله هذا في رمضان هذا ما شاء الله قرآن تراويح وتر. في عيد الفطر صفة. jalan-jalan. Insyaallah. روضو. نبدأ بالمعاصي. لماذا؟ خلاص رمضان ما شاء الله الحمد لله يكفي عبادة في رمضان. إن شاء الله في رمضان ثاني عبادة جديدة إن شاء الله. Soalnya kemarin kita dalam bulan Ramadan, kita puasanya serius, sholat tarawih serius, kita baca Quran, kita menjaga sholat witir, semuanya ini serius. Ketika masuk di dalam bulan Idul Fitri, masuk 1 Syawal, kita mulai bersandar, kita mulai berjalan-jalan, kita mulai maksiat lagi. Bahkan kita bercakap-cakap sudah ibadah kemarin cukup di bulan Ramadan, dan nanti kita susul lagi Ramadannya akan datang dengan ibadah lagi. Sekarang kita santai-santai saja. بعض القرآن ما يمسكه إلا في رمضان بس. لما ينتهي رمضان يضع القرآن في مكتبة خلاص. مع السلامة القرآن. في رمضان إن شاء الله. هؤلاء الناس الذين يعملون هكذا هؤلاء مثل المنافقين. مثل المنافقين. المنافقون عندما يكونون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مجالس ما شاء الله والطاعة، عندما يخرجون من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون بالإيمان ويكفرون بالدين. ينبغي للإنسان أن يكون عمره كله طاعة، ما في اختلاف أبدا في رمضان في شوال ربيع أول عيد الفطر عيد الأضحى في إندونيسيا في اليمن في مصر في سعودي دين حقه كله سوا سوا ما في اختلاف أبدا. Ketika di dalam Ramadan kita serius berusaha untuk membaca Al-Quran. Ramadan selesai, kita letakkan Quran di pojok rumah kita, di dalam lemari, dan kita mengatakan selamat tinggal Al-Quran sampai ketemu di tahun depan. Dan perilaku seperti ini menyerupai perilakunya orang-orang munafik. Mereka orang-orang munafik ketika dekat sama Rasulullah ibadahnya dibanyak-banyakin, tapi ketika berpisah dari Rasulullah mereka kufur dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan seorang muslim tidak seyogianya seperti ini, tapi mereka harus menjaga ketaatannya di dalam bulan Ramadan ataupun tidak di dalam Ramadan, di Indonesia atau di Yaman atau di Saudi atau dimanapun kalian berada, hendaknya ketaatan itu tetap sama-sama saja. Dan ini adalah tanda keimanan kita ini kokoh, tidak menyerupai orang-orang munafik. Alhamdulillah. Akhir majlis, insyaallah antum antum ta'akhadtu kathir, na'tikum ijazah fi dhikrin. Insyaallah hadiyah ijazah fi dhikr لتيسير الرزق ان شاء الله، وهو مجرب. اليوم الصباح في واحد يجربه عندنا في جاكرتا، اخبرهم هذا وقال ما شاء الله يعني مجرب لتيسير الرزق. والذكر الثاني ايضا ذكر مهم جدا، وهو لدفع الهموم والمشاكل والغموم وضيق المعيشه وحسن الخاتمه. الاول هو ذكر لا اله الا الله. كل يوم لابد الانسان ان ياتي بعدد من ذكر لا إله إلا الله، لا يقل عن
أقل شيء 300. وإذا يستطيع أن يأتي ب1000 ممتاز جدا. هذا مجرب قال الإمام الحداد رضي الله عنه في تدريس الفؤاد أن ذكر لا إله إلا الله مجرب لدفع المشاكل والهموم وضيق المعيشة وحسن الخاتمة. Kemudian di akhir majelis ini, karena telah lambat sudah malam waktunya, akan saya kasih hadiah untuk semua hadirin di sini, yaitu 2 ijazah yang sangat penting. Ijazah yang pertama adalah untuk supaya kita menjadi orang kaya. Allah memudahkan rezeki kita semuanya. Dan tadi pagi orang yang dulu pas ketemu sama Habib di Indonesia, Habib kasih ijazah tersebut, dan tadi pagi ketemu dengan Habib orang tersebut dan mengatakan Habib ijazahnya mujarrab. Setiap hari saya baca dan rezeki tidak pernah telat kepada saya. Terus kalau saya butuh ada orang tiba-tiba ngasih hadiah rezeki kepada saya, alhamdulillah, kata orang tersebut. Kemudian ijazah yang kedua adalah supaya Allah menghilangkan rasa susah, rasa sedih kita, kehidupan kita terus ditata oleh Allah, dan yang paling penting insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah insya Allah. Ijazahnya yaitu hendaknya kita yang pertama membaca la ilaha illallah. Kita baca tidak kurang dari 300, minimal 300. Tengah-tengahnya kalau kita bisa baca 1000 kali maka itu lebih baik. Kata Imam Al-Haddad ada di dalam kitab Tasbihul Fuad, orang yang senantiasa membaca zikir la ilaha illallah tersebut minimal 300, sebaiknya 1000 kali. Insya Allah orang itu tidak akan pernah susah. Masalah dihindarkan dari dirinya, akan Allah cukupkan rezekinya dan wafat insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kasihkan zikir la ilaha illallah, kita jawab, kita terima dengan mengucapkan qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah. الذكر الثاني تيسير الرزق وهو مجرد ان شاء الله، وهذا الناس كلهم يحبونه صح؟ Dan zikir yang kedua, faedahnya, fadilahnya supaya rezeki ini dimudahkan oleh Allah pada kita. Pasti kalian semua senang dengan zikir ini. خصوصا بعد رمضان، ما في شغل كورونا، ما في شغل رمضان، خسارة كثير، يشتري سمبوسة، يشتري كانوا يشتري خسارة كثيرة في رمضان. الآن ما حد يحتاج إلى رزق بعد رمضان، صحيح؟ Dan khususnya kita telah melewati Ramadan, ini musimnya corona, kita pekerjaan susah, kita kurang keuangannya, sehingga kita sangat butuh zikir ini. Semoga Allah cukupkan kita semuanya. Amin. ورجل يذهب إلى البيت والمسجد يقول له روح جيب رزق، رمضان الآن نريد قليل بيت ونريد رزق كثير، عندنا ضيوف، ويخرج من رمضان مسكين ولما يخرج من العبادة فرحان يخرج بالهموم والديون. بعض هكذا يخرج من رمضان بالهموم والديون لأنه يتكلف أشياء لا يطيقها، يتكلف أشياء من الديون لأجل الأكل، لأجل الشرب، لأجل اللبس، بسبب زوجته وبسبب عملية زوجته وصياحة كثير عليه مسكين يتكلف الديون. ولكن إن شاء الله الذي يواظب على هذا الذكر الله سبحانه وتعالى يقضي له الدين أجل الديون وييسر له إن شاء الله رزق كثير. Musim-musim seperti ini yang laki-laki kepengen keluar untuk cari pekerjaan, yang perempuan selalu mengingatkan jangan terus di rumah, diusir terus lakinya, harus keluar cari pekerjaan dan pulang harus ada hasilnya. Ini adalah musim-musimnya susah, sehingga ulama mengatakan keluar dari Ramadan banyak orang yang memikul beban susah dan memikul banyak hutang karena mereka memaksa sesuatu yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Dari itu kita hendaknya mengamalkan amalan-amalan yang dapat memudahkan rezeki kita semuanya. Zikir huwa subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. أقل شيء 300. إذا في 1000 زين، 3000 زين،
ألف زين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الذكر مجرد الرب إن شاء الله لتيسير الرزق. Kemudian zikir untuk memudahkan rezeki kita, yaitu kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kita baca paling sedikit 300 kali setiap hari. Syukur-syukur kita baca 1000 kali. Kepengen lebih banyak uangnya, baca lebih dari 1000 kali, 2000 kali atau 3000 kali atau sebanyak-banyaknya, semampu kalian semuanya. Sebagaimana kata Rasulullah, ada zikir yang lisan kita ringan untuk mengucapkannya, Allah suka untuk mendengarkannya, dan berat di dalam timbangannya, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. إذن لكم الإجازة بهذا الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الحاضرين كلهم والحاضرات ولأهلهم أيضا أصحابهم، وقولوا قبلنا الإجازة. الحمد لله. والأخير نشكر صاحب المجلس صاحب المسجد وإمام المسجد والحاضرين كلهم على هذه الجلسة المباركة، وإن شاء الله يكون لنا جلسة إن شاء الله طويلة في المرات القادمة. نسأل الله لكم إن شاء الله القبول، الله يعطينا وإياكم القبول إن شاء الله، يعطينا وإياكم الله الرزق الواسع والصحة والعافية، حسن الخاتمة والتوفيق للطاعة، الله سبحانه وتعالى يجزي الأعمال بخير وعافية، ويبارك في جميع الحاضرين، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين، ويجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين، آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.